Dia malah habis rem garang. Siapa baru bilang di mana? Apa? Siapa baru itu? Enggak siapa di tengah tim baru. Harus setelah buat saya.
Father, in the mighty name of Jesus. Jehovah, we appreciate you in the name of Jesus. Spirit of the living God, we appreciate you in the name of Jesus. Even today, you are still God. In the name of Jesus, mighty God, we speak the comfort of the Spirit of the living God. In the name of Jesus, Jehovah, we worship you. Jehovah, we appreciate you. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ina yeo aran se pine mwagape. Modimo e nne le batho. Haleluya. Tabo ke ile ba masika ba ba neng ba ile go tsa ngwana wa bone gore le putsa gore ba tsamaile jang e re a wetsa ke nela ba ba neng ba setse gore ba re le putsa gore ba setse jang e re ke ntse ke mo ho ke kopa mongwa wa ngwana wa lapa yo itseng ko motseng wa rona o leng teng wa bohelo wa ngwana wa rona a ye go bontsha re hale ka kuwa polo ya rona
Amen. Ka pina yo tabe ke mo emeleditse. Tsamaisa moloki Amen. Pute wa modimo. Nya mme re tsamaile ala sentle ga ra bona bothata bope mo tseleng. A go tsaya ngwana a rona. Tlhala be re boela mo lapeng ga gona sepe se se re kgoleitseng. Re ka utlwela ba ba setse gore bone ba setse jang. Amen. Luna barata utapima Yesu re setse hela ga re se re bone sepe se se kileng sa re fatlha go fitlhela ka le re fitlhela modimo tsa re bolokile. Amen. Amen. Puthe wa modimo. Ako o interle gape ka tlotso e mama yo. O emeletse moruti wa me Amen. Hallelujah. Philippians 3 verse 10. Hallelujah. But our citizenship is in heaven, and we clearly await a Savior from there,
the Lord Jesus Christ. Ke tla go ile sebaka go tla. Hallelujah. Once again, greetings in the name of Jesus. Dumelang gape ka le maatla la Kgosi. I'm sorry, I'm more comfortable when I speak English. Nna ke bua Sekgowa hela. In Setswana, ke na le go timelanyana ditemana di sia. Sa mpalla. Hallelujah. Amen. A se ka lepe bagolo. Ke tekele ke mme hey ke le go le thatanyana. Amen. Amen. Greetings once again, pastors. Baruti dumelang gape. Let me humble myself before you. Ke ikokobeditse. Mama, let me greet you once again in the name of Jesus. Bontsung dumelang Elders of the community bagolo ba motse o. and elders Le bagolo ba go kgoteng. Amen. Glory. Amen. Hallelujah. Le mo itshwarele ga itse Setswana sentle. We have read in the book of Philippians Re badile mo bukeng ya ba Filipo. that our citizenship is in heaven, Jaanong gore boagedi ja rona kana boemedi ja rona bo go le godimong. and we eagerly await a savior from there, Mme jaanong re be re emela ene mmupi wa rona teng, the Lord Jesus Christ. ene Jesu Keresete. Throughout this week, Mme mo bekeng ena we have been comforted by different ways. re ntse jaanong re go motswa ke mahoko a harologaneng. The other day we are comforted by the word of love Mme malobeng gale ne re rutwa ka lorato. or the sermon of love, Kana gongwe moruti o na a ruta ka lorato. where we were encouraged to love one another Jaanong re ne re kopiwa gore re ratane ka borona. so that we can represent our citizenship. Gore jaanong boemedi ja rona bo to bo iponagatse mo go rona. In this earth, Mo lehatsheng le. we are standing as ambassadors. Mme jaanong re baemedi mo lehatsheng le. We don't belong here. Ga re baga. Even in the creation, Mme le gore mo moping. or even during the creation, Kana nako ha re bopiwa. we came from somewhere. Re ne re tswa go le gongwe. That is why the Bible says, Sentse ba beleng e re. I knew you while you were still on your mother's Ke womb. ne ke tshwane ke go itsile pele ga o ka tsholwa. Before you were formed, Pele ga o ka or dirwa. before you came to this Kana earth, pele ga mmago le gago ba kana ba go hakanyetsa. God knew your existence. Modimo o na itse ka go teng ga gago. Because in reality, Mme mo nakong tsa gompieno kana mo we reality don't belong here. ga re baga. Even Jesus Christ, Le ene Jesu he doesn't belong ga here. swaga. He came from O ne somewhere a tswa go le gongwe. and he walked in this earth. Mme a tsamaya mo lefatsheng. And at some point, Mme ka nako nngwe he left us. mme a re tlogela. And when he left us, Mme a re tlogela. he said, I will not leave you A ke alone, ka le tlogela le le but I will nosi. leave you with the Ke tla le comforter. tlogela le mogomotsi. The Spirit of God nowadays Wa modimo mo malatsing is yana. abundant O ngwe le and gongwe. it's everywhere O ngwe le gongwe. to comfort us. Gore jaanong o tla re go motse. I want to talk to the family of Ke Mom batla gore ke bue le bone ba mo khusagalong. that be Gore comforted jaanong go motsegang. by the Spirit of God. Ka mowa wa modimo. Because we know that our son, Ka gore re a itse mowa wa doesn't rona. belong here. Ga swagana. he went to where he O belongs. ile kwa tshwanetseng go ya Therefore, teng. let's not cry. Mme a se ka ra lela. Let's rejoice A re ipeleng. because he returned to the Ka Father. gore o ile kwa mmuping. When a person returns to the Ha Father, motho a boela ko rragwe. we must rejoice Tshwanetse ra ipela. because we understand that Ka gore as long as he is here in earth, hela a le mo lehatsheng. there will be two possibilities. Jaanong go tla bo go le dilo tse pedi. The other possibility Kana sengwe sa ntlha will be for this person go tla bo e le gona ga motho yo. to depart from the Father Gore yaanong a tswe mo go rragwe. and go to the devil. A baya ko ene. The other possibility possibility e nngwe will be for the person ke gore motho to remain rooted in the love, jaanong gore a simolodisiwe mo which lotong. we hear the pastors talking about. Jaanong baruti ba buile ka lorato. What shall separate us from the love of Ke eng o God? tla re kgaoganya le lorato la Shall modimo? death separate us from the Amen. love of Lona God? leso le ka re kgaoganya le lorato la Or modimo. shall poverty separate Kana us? bona bothoki ja rona But ba surely the kgaoganya. Bible has dictated Mme that Bible e bua sena. nothing should separate A gona us. sepe se se tlo se- from the love of God. Mo loratong la modimo. Therefore, we should understand that Mme re tshwanetse ra he itse doesn't belong here. ga se wa lehatshile. We should rejoice at his going Re tshwanetse ra ipela go tsamayeng ga gagwe. because at least maybe the Father has saved him Ka gore jaanong mmupi o mo- to continue doing wrong things o mo- such that he may not belong to the kingdom of heaven. gore
There are two kingdoms. There is the kingdom of heaven, and there is the satanic kingdom. And every creature, even Satan himself, during creation or in the beginning, he belonged to the kingdom of God. He was a worshipper. And when you look into the Bible in the book of Genesis, you will realize that he was sent to the earth, just like we are sent here to the earth to represent the kingdom of heaven. So he was sent to deliver gifts to the sons of men. And now that by then, he did not do what he was supposed to do. Therefore, now we understand that the pastors have read that he has run a good race. He has kept the faith. Now he is God. We should not cry. We should celebrate the life that he has lived. Because we know that there is where he went to. To those that are in the Lord, there is life after death. Jesus is alive. And we understand that he conquered death by rising up on the third day. Even he will conquer. The Bible says the trumpet will ring and Jesus will come. And those that died in him will rise up. And those that belong to him who are alive will follow up. They will be converted into the other bodies. And they will meet Jesus in the cloud. So be prepared. Prepare your ways. Understand that you are here as an ambassador. Don't rebel against the word of God. Don't rebel against the word of God. Let the love of God be planted in your heart. The Bible says, today when we hear Holy Spirit, don't harden your heart. Open your heart. There is still time. You can change. You can repent. And be assured of the promises of the Father. With these words, be comforted and don't cry. Don't cry. Because our Redeemer liveth. And whenever we depart, if you are in the Lord, you are departing to heaven. You are going to live with Jesus himself. He has prepared a mansion. There is a room for you, which has to be occupied by you. If you rebel now, who will occupy that room? It is already prepared. Hallelujah. Hallelujah.
o le mošwa o ikutlwa mo o batla go latela mantswe a mabedi a ke MC o dinao ka go nne motsotso jaaka mama a go nne tsela pina e nngwe gape le mashe jaaka le trenela a le mongwe hela moso mongwe itobeletso masika le ditsala le botlhe ba neng a bereka le bone ba ne ba solofetse go le gontsi mo naka ba go direla mme ke re mo ntlong botsadi losika lo ditsala mantswe a setse a badilwe mo malatsing otlhe a beke a go thubega ga loso mme ke re go lona go motsegang mme le go motsegele ruri modimo o a lo rata ga se re modimo a ba tlhoile ope moopedi wa mongwe a re baeti mo lefatsheng ga re na nako motho o ka lwala motho o ka se ka lwala mme bonno bo bongwe hela kwa re yang teng ke go go Jesu fela ga go go gope kwa re ka bona motho a ile teng ga e se go go Jesu fela ka mago kwa kalo go motsegela ruri ba losika morena o na le rona amen amen ka tsela ntse re taba go nna se sebaka ra dikitso gore o to gore ye taka ba tiba ka moso gore bolelo ka moso go dira ga ya to betsa ma dikiso tsa rona di ntse yana ka moso ga kela ka ga 5 re tlebe re bona ngwana a rona a go nne le tidimalo ka o lengwe batsamaisi ba ka moso ke puso senoya a o tlhoboge mogaladi ba tseba ke se phakela go tswe mo tlung ba ko motheo senoya ba ka lefika senoya Thabo Donald Serai Tabang Arnold Serai Lawrence Ramudisa Terence Ramudisa Amen to Ramudisa amen re ntse re ina ba ka o lengwe re na le merapaelo ya khantele a ka go ditsa tebelelo mme ka re na le tebelelo haleluya amen ke tseleng ke bitse merapelo amen na le merapelo khantele ka re simola ka nako ya lesome just to say o simola ka 10 o'clock 10 p.m. go pa gore bontsi ja rona jaaka re le hana re teng khantele re to go gomotsa ga mmogo haleluya mme go mo mathata e ka re go te la re 22 to 10 re ba se re go rogile re tsere manno a rona haleluya re ha 10 o'clock straight o'clock e be re ka simola tula rona haleluya tsa kere dikiso se di wetsi ba ka o leng ke tabo ke netse mama ka go tobetsa ja ka re emeletsa moruti wa me ha
fela mo modimong ka tshepo ya gago e se ka go rata ga gago pe e le go rata ga gago go tlabe le lena a re rateleng modimo yo maatla modimo rraetsho mo dineng le legololo la morena wa rona Jesu Kriste batho ba gago ke ba modimo wa rona ba o bile difatlhego pele go sefatlhego sa gago bangwe ba na le mathata bangwe ba na le malwetsi bangwe ba na le matshwenyego a go fapana modimo wa rona fela re mo ntlong ya ga Mmampho Morena re laditse mmele wa ga Mpho mo ntlong ya batsadi ba gagwe ka maikelelo a gore ka moso re mo iseng ko ntlong yeo mo diretseng yone Jehova Morena modimo fela re re maikelelo ke gore tsatsi le ga le phirima re tle fa go tla go tshuba lesedi la moya o boitshepo gore batho ba go amogele modimo wa rona ba go direla ba go tshepe mo sebakeng se boleo bo aparetse lefatshe ka bokete morena wa rona mme re sampane re gadimile mo sefapanong sa ga Kgosi Jesu re eme ka tsholofelo gore ko bofelong re tla fenya o bile wa re morena go weditswe le mo sebakeng se re sampane Jesu Kriste tiro ya gago o e dirile se re thuse re kgone go fitlha mo leng teng mo leineng la Ntate le la Morwa le moya o galalelang ra rapela mohau wa morena wa rona Jesu Kriste matshediso le lerato la gago morena modimo a kwaditswe le ba ba salang di sa le lelapa le ka tshireletso e kgolo mo lebitsong la Ntate la Morwa le moya o galalelang amen Hallelujah. Amen. A re tle re rraetsho ko legodimong Father, in the mighty name of Jesus, mighty God, we thank you for your people. In the name of Jesus, Jehovah, we appreciate you for your people. Continue, mighty God, to comfort your people in the name of Jesus. Mighty God, we pray. We speak life, we speak light upon your people in the name of Jesus. We speak life and we speak light upon your people in the name of Jesus. Mighty God, may your people be comforted. May the minds of your people be renewed in the name of Jesus. Father, we pray, may the hearts of your people be consoled in the mighty name of Jesus. Jehovah, we appreciate you. Jehovah, we reverence your holy name. In the name of Jesus, King of glory, continue to provide the bread for your people. Continue, mighty God, to lead not your people into your temptations. In the name of Jesus, mighty God, we pray, give them that daily bread. Give them their daily bread. In the name of Jesus, mighty God, where there is pain, we pronounce by the Spirit of the living God, and we pronounce by the action of the Holy Ghost, that let them be comforted and let them be healed. In the name of Jesus, mighty God, we worship you. Mighty God, we reverence your holy name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Thank you.